Kendo nyakora mga jongero kamano kuom medo kete mana kae chenro ni maduol wadhi mbele gi mi weche go manyien. Yudo ni Jolupo e dho wath ma Uhanye, kaunti ma Siaya dwaro ne sirikal oketo kenge mag manyonegi lesen mano mamiyo gi thuolo mar lupo nyaka e kiewo ma nam Lolwe modok korka piny libamba ma Uganda kod Tanzania. Ma wacho ni biro konyo e tieko ywaruok ma kinde ka kinde kindgi kod obila mago mawuok e pinjego ma libamba. Lesend Adhiambo miyo lerno koya e kaunti ma Kisumu. Kata bed ni girwako kang' ma piny owacho kaw mar ng'ado negi lesen mar tich, Jolupo go kotelnegi kod jakom mar dho wadhno Peter Ogutu ogolo kwayo mondo piny owacho oketo kenge mag manyo negi lesen mamiyo gi thuolo mar lupo e Afrika ma ugwe mangima e nam Lolwe onogo. Girango mae kaka yore thiro lwenje magisebedo ka gikalo e lweto obila ma Uganda kod Tanzania e kinde ma gidonjo mar lupo e kiep pinjego. Sida iko naye kwa hiyo license. Ngawaje sisi tunakata, lakini tunaishi karibu na boundary between Kenya, Uganda and Tanzania. And this license ukitoka naye uvuke mpaka Uganda ama Tanzania bado utashikwa tu. Sasa tunaomba serikali yenyewe haswa wale ambao wako huko wajue hii license inatakana ikuwe East Africa kwa sababu tunashare Lake Victoria. Nataka nieleze government at least atuangalilie vile tunaweza pata ile license ya international, of which hata cross over to our neighboring country like Uganda, Tanzania, unaweza fanya uvuvi yako bila matatizo yoyote. Juu normally tukienda huko huwa tunapata shida sana mingi. Ywago to gichwalo ne piny owacho mondo mbek chik ma obila ma piny libamba ma Uganda oketo negi makinde ka kinde magidhi lupo e nam makono to indhiyogi kaachiel gi mwandugi. Hii mambo ya hii samaki yenyewe ukienda huko, uvuke enda usike samaki huko Uganda, kwa kimombo itasema ni raw material. And with raw material lazima ulipe ndio ufanye nini? Urudi naye Kenya. Na samaki pia ni perishable. Huyu pia wanaenda huko bila pesa. Na chenye pahali wanatengenezea ati ukienda huko ufai ulipe, hakuna pahali pangine. Sasa utashikwa, upige fine. Hiyo ndio unaangalia wengine wanasema smuggling, hiyo ni kesi nyingine. Juu wanakushika, wanakuambia huna valid license, hata kama uko na ile ya country yako, mostly kama sisi wa Kenya, wanakuambia huna valid license, inatakikana ya East African license. Sasa ukiwauliza hiyo East African license unaweza pata wapi? Wanakuambia sisi tunayo, lakini naye kwenye ile gharama ya juu. Of which unaweza pata, wanakuambia ili foreigner apate license kutoka country yao, mostly Uganda, wanakuambia ulipe 700,000 Ugandan currency. Jolupo go ywak ni nyocha ochunogi solomenda mar temo waro Jolupo makwangi oktin ne 40 manyocha rikondhi gi obila ma Uganda. Kata kamano aboro kende manyocha owe thuolo. Some of our fishermen were arrested by the Ugandan security personnel. The charges yenye waliwawekea ni hii mambo ya licenses, na hizo zingine smuggling, trespassing. So I would like to ask the government that she should look for this our boundary and see. One man